Ministry ya ugima wa mwiri kwa ihinda riu ikoretwo ikiuria kaunti cikare ciihariirie kuona murimu wa COVID-19 ni utigite gutwika murimu wa tauni iria nene na riu utambite nginyagia matura-ini. Thirikari nene ithiite na mbere na guteithiriria kaunti na mbeca cia mahuthiro matiganite cia guteithiriria kwihanda angikorwo murimu wa COVID-19 ni ukwihiriria. Kaunti zote za Kenya tumeallocate bilioni 6 kutoka Benki ya Dunia ili kusaidia counties, lakini bilioni 1.4 ni kusaidia counties kucope na janga la corona, hasa kujenga mahospitali. Gukirio guo thirikari cia kaunti ni ciuritio ihuthire mbeca icio uria kwagiriire niguo ciote gukinyaniria ikiro iria iheanitwo ni ministry ya ugima wa mwiri. Unajua kwamba tumesema lazima kila county itake responsibility kuhakikisha kwamba watu wote wanaweza, wale ambao wataathirika na janga hili la corona wanaweza kupata huduma ya afya kwa hospitali zetu. Mwandiki mukaru ministry ya thirikari cia matura Charles Sunkuli oho ni oritie andu ethi aria maraheo mawira ni thirikari mubango-ini wa kazi mtaani mahuthire mweke ucio gwikoria na mbeca iria mararehwo kiumia. Naomba kwamba kaunti zote pia ziweze kutumia nafasi hiyo kutoa pesa kuandika vijana wengine zaidi ya wale ambao wameandikwa na national government. Mubango uyu wa kazi mtaani uratwarithio na mbere guothe bururi-ini. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.